بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. عزة اللبتي أخونا أختم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا شكرا الله سبحانه وتعالى فرد كربا فوا فرد أدا كرم فهو أقوم من هذا كرا وقت كلكي أقوم من حياة هذا كربا ورن أقبض وقت كله. هذا مفاد وقت تا أقوم من هذا كرم کے ماغنو مقصد کی نوتا مفاد درس ہوگے ماغنو مقصد کی أقوم من إيمان كان تازا کو أقوم من هندانا جينا جونا كانت تك جنس كتو. إذا تلوبتي أخونا أختم، الله سبحانه وتعالى کے فضل وانتوري كما درم وانتوري كمون الله سبحانه وتعالى وني أقول من كرا مدو عملك جمتش جينا جونا سوابا درم دبوما وادو ديجم. مي حقيقتها ورب بدو نعمته إلهي ورب بدو نعمته. أديجي ترون الله سبحانه وتعالى وني هم إلهه کے فضل وانتوري كما درم وانتوري كمون أقول من نتكا هيو كم کے موسم تك لباف موسن تکوگا أقوم من كرا هيو كنت توجه سوابا درما إهن دوستكا خلافا الله سبحانه وتعالى وني إترك الدبما بعدو ديجن. إجتم مادما أقوم منا مبدر كرا بركات رمضان مها کی حقيقتها وس ورب بركات تري ما مسره. أنس كفانو کی روایت گائس وافدين رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبان مهوگے میں فہد ہوگا خطبہ دبا حدیث قربا فوے قد أضلكم شهر عظيم فيه ليلة خير من 1000 شهر فرض الله صيامه وجعل قيام ليله تطوعا. الله سبحانه وتعالى کے فضل وانتوری کما درم وانتوری کمون تیبامی ہونگے مچنگ ورم مائی برکات تیری مسرنگ توجے. مسرگا الله سبحانه وتعالى وني إنهاس مسر بره هوكم بدوجم باريل لباف. أدي مسرگا رود الله سبحانه وتعالى وني تبامي هونج مچ فرض كرباف. أدي مسرگا ريتان ألوكمگا هيدا كرون أي سوابا درم لبه ألوكمكمگا وني لباف. حقيقتها ورم ما دوستك ملي. إنكم الله سبحانه وتعالى أرغم منن هايغود متي مغوال فني أرغم متاغ تلاوت كوري آل عمران سورة ستيك 30 تيمنا يتوغا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. أرغم مسلمون حيثيتون ورفونكو هم همين كما كتبكم بسم الله في نما إلهي رحمن أقوم من جمعة تنوسكم با منبر أقوم من نهام جندان. الله سبحانه وتعالى أقوم من جه إبس ألوكمكم محتاج وديجن نواهالو. أقوم من ثا أبدو إلهه رحمة بينو بفوا بايكم مقوال بني كي كيا فتو. وسارعوا أوسوك الناس. وسنا ودا كنوا ميدو دنيوي حالة بلا لايرو. එව්විස් මිහෙක අනිකක ගෝවානුලානේ ඒන ඒ ගෝවා ලැබුමුගා ඒනේ ලාභා මන්ෆා නික්කමෙක් ගෝවානුලාන එක මිගෝවා ලැබුමුගා අල්ලාහ්ගේ හදරත zerrege මින්වරස්නේ ෆායිදායි
huriha laba manfaen e gowale buman ijabu dinum gawani alugom menna enkam Allah subhanahu wa ta'ala al-anfal surat ga sahih qur'an gawani ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi walir rasuli idha da'akum lima yuhyikum e imam veje misakunne Allah e ilahuge rasula sallallahu alaihi wasallam tebami hunna dirun huri kantata gowala ba finama istajibu jawab deshe farwa kuda nukurash ei algom menna ege sababun dirun libe kantattaka ebbe saletegga Allah subhanahu wa ta'ala ge gowale bumuga algom menna laba manfanen ebbes kamennuwan enkamun e imam veje misakunne e timen ilahuge kawantakan e timen ilahuge kashakula dummantakan e timen ilahuge kibriyai wantakan qabul koggemba timen ilahuge alunne tebambi hun adu ahashe mi nidaye ijabu dinmuga tebambi hunna shelaba manfaawani timen ilaha kanune em Allah mi wahi kurbani wasari'u awasgannash sowalaki konkamakat tolgom awaswa mifada ranuge fursataken Allah devvima e fursatuge beenun hewgotuga hifumattaka awasgannash maatuga Allah mi wahi kurbani ila maghfiratin min rabbikum wa jannah den kuriyenge sorgege sifa bayan kurabi kuru sife bayan kurabi tebami kun haddawa genguluwa rabbakum agomen heddevi kaakota Allah nikamati fentikkaku insana netumuge teren wujudak gennawi Allah khaliq wanta ilah genguluwani wes Allah agomen taka kainatuga waha huriha echen khalqu kurbi wes Allah eilahan ebbes kala faidan ege ogena kunnun algommenge laba man fattaka khalqu kurbafa e Allah algommenna migwala bani eti mengilah galunne algommenna tasawwur koddebamu wahi kurbani mir rabbikum tebamihun haddawa genguluwa ilahuge hadratun libe libuma nuata devvuma libigatuman awasya gannas den kibeto algommen laswam konkahala ecche libigatumat maghfirah faafa fussew egara mas wanden algomenna kurawunu kuffafata kun saafta herwe ilahi rahmal libigatu mattaka etimen ilahu galunne awaswe gannash ifahuga sagomen furagas de kama bani nama algomenna bura bodu abajori ki kobat abajori na ki kobat awaswe gannash dekamel libigatu furatama kamaki tebami hunna kurawunu faafata kun saafta heru koddebu man Allah i'lan ebe kurave etimen ilahu galunne awaswe gannash wajanna adi udutaka bimuge tanawaskan libigemwa soruge libigatu mattaka awaswe gannash mid duniyatin libeni kihawrige goccetto fasas haha sakafuduge gocce libidan ekam miha fasas hahas akafuduge goccege wahaka nune midakkan udutaka bima me udutaka bimuge tanawaskan libigem wasoruge libigatumat ebami hun awassu gannas eti menge lahu galunne lasnu kurash mi soruge tayyaru kure foni taqwa wirinnataka madama mi feshe barakat ramadan mas Allah algom menne devwa foni mi massaruga roda fardu kurba foni algom menge laba man fattaka hama algom menge kibaga mi taqwa ge masifa shagatu mattaka ehme menunto Allah subhanahu wa ta'ala Baqara suratuge sathe kadde devanatuga me wahi kurabanga timana devanatuga wahi kurabanga wani kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun mi roda timengila fardu kurbafani timengila faida watinune tebami hunnenge gelabam falibigatu mattaka taqwa ge masifa tebami hun libigatu mattaka sooruge sayyaru kurawuni taqwa wirinnataka ekam algomenge hayatuga algomen mikura huriha alukamegge maganu maqsadaki algomenge kibaga mi taqwa ge masifa ashagatu
lobete akhunna uktun mi taqwa ge masifa algomen libije kama vani nama ham Allah gandi huwa kum midannu algomen ge muli haya bajweriwa mi taqwa ge masifa libigatu mattaka algomen ge hadana mikantata genes gatu mattaka mi fada darus take bevenius ebbe salete ge awahakata ke dekku mattaka no hadana bay kantata genes gen algomen ge iman kan taza kon gina guna kantata ke hadana genes e taqwa ge masifa libet mattaka magu fahiwe gen diu enkam Allah subhanahu wa ta'ala muli insaniyata mukhatab kurawi ilahi mi wahi basuluga sahi kurba fan wani teba mi kun alukon kuren jehni taqwa viru mattake bakara surati ge kawisanaya ei bakara sura go men kiyom anner emme furatamanna nida muli insaniyata mukhatab ge ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون emisakun ne veteba mihunna teba mihunge kurige iswediya mihun netumuge teren wujuda gennavi khaliq wanta Allah teba mihun alukon kurashe ebagi Allah enge gotan hayatuge dostan heda kurashe nahi kurabe kantata kun durwe gannashe beenuma ki teba mihu kibaga taqwa ge masifa shagatum taqwa virunge mana ki ilahi amur furtaka kemangat nahi takun durwegat waraf fasih kame names mul islam din bina fani taqwa ge mach ma fegen ba islam dina ago men balala fi kama bani nama mul islam dinu ga wani mi dekanta amur fulta nahi eboccho ebotto ituru hengecche namaz kurashe rod hifashe zakat deshe hajj washe quran ki washe zikr kurashe hewkanta kurashe amuruftak ane faratuga nahi tak zinene kurash ranu bosh wakkannu kurash hadi uture chitan nukiyash nubatan tana nubalash nubaye ganu hifash nubatana kinga fa nudash eti mengila ho galunne tiba mi hunna she gellu mahalak ehmima amur fultaka kiyamangana nahi takun duruwegen finama haqiqatu gayoni taqwa wiriyo e waki bayge sifenno e komme muslime sife enkamun me ayatun algo menna dehewege midaya chaki Allahu ge rahma warab budattan osgegembe sahih riwayat gaisove Allahu ge rahmat tanusifa minbar e rahma kendidane tive sawis gadir terege libene gottaka hafta ge terege libene gottaka aharo ke fahar libene gottaka huriha gottaka medur koddevi hamal gomenge laba man fattaka mifad hewkamge musume bes midevi hama agomenge laba man fatta Allah muladdin odi ganna agomen roda no hifes Allah ko hadrata gelluma bes roda hifes Allah ko hadrata bes faida bes enkam rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatan irshad wa hadis qurbani as-salawatul khams wal jum'ah ila al jum'ah wa ramadanu ila ramadana mukaffiratun lima bainahunna idha jitanaba al kaba'ir aw kama qala alayhi salatu wassalam fardu fasnamada hukura Ramadan mahaki e demeduga kurave kuffafatakan ena bodati faafatakun ekkibawegum bakam gawani nama ene kurave kuffafataka kaffara ke dasta ke salamak koddenechke sawis kadi terega gomenge macca fardu kurba fani emme alukame e fardu fassaman zakan ahar ke far e wes wakit sharta ke furhima wa bayge macca roda ahar ke far Allah ge fadlu wantarum kama dharma wantarum ma dama gum fashani dos hajj umrun emme fahara fasaharun ge faharno deharun ge faharusno muli umrun emme fahara sawis gadi terega hama emme kamedde fardu fassamat beenumaki ennamada anennamada demeduga kurawunu kuffavatakan ene rakka terikan libigin ekamun ena salama wane gummede e sababaki lobeta khunna waqtun ilahi rahmak kendigen diumaki algomen nikamati wegen danekam enkamun Allah ilahuga alun e ilahuga rahmatun kendigen hingada native kendigen nudane go medur kodde bomataka riya dualu fardu qurba fa mi fardu fasamat kiyawara katto algomen rakka terigonu amilla nafsa sual kollaba miheka sual quran kamen amilla nafsa fenun devvi Allah ivun devvi Allah
haraka kurumage baru devvi Allah timen menna riyadu al fasfar Allahu akbar Allah emme body e lafzul jalala ge jalala wantakan himmacha wadigen diyeto ekam fatun e lafzul jalala adu yunuto namadan annashe hayya ala salah hayya ala falah kamyaban annashe yefahuge sawgamen durwegen dairus hama saza anu debba fursat debba muge ahara hiyeji midie roda mahum fashike miha saban awgamen nan alhamdulillah tibewi ebbay ko hingajde dunni du kof ibratri filawlete ke demo timengila hogolna adios fursange bote annas eme ennamada anennamada demedugu kurawunu kuffavatakon enas rakkater ko debba ilahi rahman medunu kendu libene go meduru kodu mattaka namadu de ekam kada kurawunu to pati samaduga miskitu go demi hun timmi hun hatar mi hun kobato awgomenge hituga ufedunu birwetika khasakute gongol zuwanuna dannawa benu Allah saza debbito namaduno ko beenun kame kuramun deeru Allah subhanahu wa ta'ala fasminta ki kurang emme minita ka enege loluge fenun gendevito kamfatuge adu hun gendevito haraka kurmage baru kenduvito hituge windu jehun huttuwalevito enge bes kameno hama rahma banta rahimante tedemme Allah wahi kurabi inna Allah binnasi la raufur rahim misakunna meduga nuhanu hogawanta rahim anta ila hakamga Allah odigam bati hama fursat devi Allah saza devvinam lobeta khunna waqtun agumen bimmatiga kuda wagut kolbe sedenu kurave enkam Allah subhanahu wa ta'ala alim fitar su Fatir surat ge me fahuge ayat ga wahi kurabangawani walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba Allah subhanahu wa ta'ala alun uredemunda divumuge macca saza debbam fettevi nama bimmatiga furana huregen dire ebbesse chike dirumenwane walakin yuakhiruhum ila ajalin musam namas Allah ge rahmatan wa sifati Allah subhanahu wa ta'ala do devi fursat devi nikam balla devi fursat ennamada anennamada demeduga enamadu kaffara kam galevvi en hukura anen hukura demeduga e kurawunu kuffabataka kaffara kam ga hukurna madelevi ekamaga sagume burani sheikh timenne daturu erike kanumatige emima hukura nudi soke wane to kiveto fursat libe kama vanirma nukuram ennamada anennamada demeduga kuru en hafta anen hafta demeduga kurawunu kuffabataka rahmatak kam ga Allah levi hukurna mad ekam wala zikrullahi akbar besnade ade vije kama vanina magasahuge daruga waaka dakkan khutba be sadune ekam ka sallah sada devito no devwa en har gota diyai 11 maseda kofi anekka fursat devwa menna nimada maidus hada bud ni'matak Allah subhanahu wa ta'ala agumenna mi fursat dev mi dorodu masagumenna livun evese gota duvwali ekam ka sadias fursat dev timenge lahu galunne awasya gannas ki behelaswani mi tebami hunge laba man fattake timenge lahanne tebbes faida engam qudusi hadise ge ilan kurabani law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'a timengi lahu galunne kam ballawa ta'bir Allah ge timengi lahu galunne misakun nu mukhatab kurabi oga wanta veri kama ekuga timengi lahu galunne ya ibadi timengi lahu galunne Allah mayus kofa durun kuraba kalen visne kale kya fagume darifula dimaves hingamunu johunima adu fulalairu Allah alun uridu mundaire swahi kurabane timengi lahu galunne me furabod oga veri kama fennane to timengi lahu galunne tebambi hun emmen ekuga emme furatama miha fesige emme fawmiha jenden insinna jinnin emmen ekuga tebambi hunge tereng miheko emme taqwa veri zuhud veri wara veri salih rangalu alege gotun emme badalwegen die kam gaves timengi lahu galunne timengi lahuge milkiyata timengi lahuge veri kama zarrege memwars iturunwane hame faden anekka wahi korbe tebambi hun emmen ekuga tebamge tereng emmen nulafa nubai alun
අලෙක්කමුග එම්මෙන් බදලුගෙන් එගමනකි එකක් වස් රංගල කමෙන්න කුර එම්මෙන් නුබා කන්තක් කුරන් අල්ලාහ් වේ කුරවන ඒක සබබුම් බස් තිමෙන්ගිලාහුගේ හදරතන් ඉබ්බස් කෙල්ලුම් බස් නැති අමනිකමුක සගුමෙන ෆුර්සත් දෙව එගාරම සේද කුරි නමාදන් රක්කාතෙරනු බෙලුන් තිරිනුකෝ දූරක්කාතෙරනිකෝ එකමුක සල්ලා ෆුර්සත් දෙවි රහමත් අනුසෆාති ඒ තිමෙන්ගිලාහු ගලුන්නේ තෙබාමි හුමිස්නාලාශ ඒ අල්ලාහ් මි ගෝලබනේ අවශ්‍ය ගන්නාට ඒ තිමෙන්ගිලාහු ගලුන්නේ තිමෙන්ගිලාහුගේ දර්බාර මියෝනි ජෝෂා ෆෝරියස් වේ අන්නාසේ මිලිබගතු මට්ටක ලස්නු කුරාෂ් ෆුර්සතින් අල්ලාහ් දෙවි මේ හැම ඉලාහි රහමත් තනුසවාකම්ගේ වරබ්බොඩ හෙක්කේ එහෙකම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අල්ලාහ් අරෆ් සූරතක සතේක ෆන්සා සවනාතුක වහී කුර බාංගවනේ වරහමති වසිඅත් කුල්ල ෂයි වරහමති වසිඅත් කුල්ල ෂයි තිමෙන්ගිලාහුගේ රහමත් වනි හුරිහාච්චගේ මච්ච තනුසෙෆේ ඒ තනුසෙෆවාතේ අල්ගොම මිතිබි උරද මුන්දියර සජානු දෙවවා වක්කම් කුරංගොවවා අතුගේ බාරවස්නු කණුවවා නුබා එතනක බලාගෙන් ඔවවා ඒ ලොලුගේ ෆෙනු වෙස්නු ගෙන්දවා නුබා එතනක හිඟාව දියයිරු ඒ හරකා වෙස්නු කණුවවා හැම ෆුර්සත් දෙවි රහමත් තනුසෙෆාත් තිමෙන්ගිලාහුගේ රහමත් වනි තනුසෙෆේ තිමෙන්ගිලාහුගේ කෝෆාගේ මච්ච තිමෙන්ගිලාහුගේ රහමත් වනි ඉස්වෆේ ඉන්න රහමති සබකත් අලා ගදබි අර්ශිගේ මතිගේ ලියෆවනි තිමෙන්ගිලාහුගේ කෝෆාගේ මච්ච තිමෙන්ගිලාහුගේ රහමත් තනුසෆාති අල්ගොම මිතිවි එකමක සල්ලා සදානුද හැම ෆුර්සත් ખાસකොත් එක ලොබෙති සුවානු විස්නා වඩා ගන්නවා අල්ගොම එම්මෙන් විස්නාලම් බි ෆුර්සත් එක මිදෙව කොම්මෙ දුවාලක ෆුර්සත් එක බෙදෙව කොම්මෙ හෆ්තාක ෆුර්සත් එක දෙබ්බ අහරක ෆහරු ෆුර්සත් එක බෙදෙව ඉස්වේදී හුරිහා ෆාෆත ෆුස්සවාද එතනවස්කම් බල්ලවාලවා Allah subhanahu wa ta'ala ga rahmat tanusugma minbar nikam ballawa Allah wahiko maghfiratin Allah ga hadratun devwa faafa fussawun libgatumang awasya gannash fa fussawa devwa gon nikam ballawa Imam Bukhari Ibn Umar radhiyallahu ta'ala ngari hun riwayat kur bi riwayat ga iswani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ko bi Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah yudnil mu'mina ويضع كنفه عليه كنفه ويستره ويقول أفعلت ذنب كذا أفعلت ذنب كذا الله سبحانه وتعالى على إله حضرة كتن كربا إنا نكمتي ومو فضيحة ومو سلامك كربا الله وحي كربا يتي من إله غلاي ඉලාහුගේ හදරත කුත්තම් කුරබ්බා එන ෆරුවා වංහනා කුරබ්බා නිකමෙති කමුන් එන සලාම කුරබ්බා නිකමෙති නුකුරබ්බා සුවාල් කුරබනි ඒ තිමෙන්ගිලාහුගේ අලායේ මෙවෙනි තනෙක්ගේ හුරෙගෙන් මෙවෙනි ෆාෆේ කුරින් හේ ඒ සුවාල් අන්නේරු ඉල්මරි විදාල්වනි අගුන් සාදමි විදාල්වි එනගේ සික්ුණිගේ ස්ක්‍රීන් එකේ මන්සර් ෆෙන්න මුන් දානේ එකල ස්ක්‍රීන් ෂොට් තංගල් ගොම්ෙන්න ෆෙන්න ෆදෙන් CC camera taguge footage tangal go menna fenna fadein ekam kurimi ka engene dotto timennage wahaka kan adi timennage manzar kange fennani enen engene Allah suwal kurabane timenge lahu galaye tiba mewani tanegge hurege meni wagutegga meni kame kurin he erena fennane manzar tan ena kurata kurin he e huri acha fennam de hatta idha qarrarahu ena itrafan ay ke timena kurim itraf mikan kuring he enenge be fene huri ha manzar tak ga gandak ene devana goten nonnan ene buna naayke kurim den enege nafsu ga ene bunani annahu halak timennege duwas diye timen halaku wiye den timenne neterak salama vevene ebbes kote mi husti mena kuri kan tatta ge wahake e hindu rasul sam hadis ko Allah wahi qurbane qad satartuha laka fi dunya dunya mati ga tiba mi huri akam kurmun dieru wasti mengila tiba fadihan qurbame wanghana qurbime foruvime wal yawma aghfiruha lak medati mengila fuswa debo e Allah ya go men mi go ale tiba mi hunga wasu gannas lasnuase
awgomen amilana saswa kolli men nebbes bay kanne ngena awgomen kuri faafata ham ekan allah molad den odi ganno engije kama vanina meka kosa gomena karinwan ham allah ge rahman nunto lobeti zuwanun ne allah ge rahman nunto wangana kurabbi fadihan nukuraba wahimi kurabani qad satartu halaka fid dunya dunya ge tibam huriha kam kuramun deres timen allah balla wawdi ge time timen gilahuge mi de malaikatun konduge de malaikatun انفطار سورة کے دیونات کا بیان کرے فوا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ اے ملائکتوں برابر کیمرا کرے بومن گندوی ایک ما گومن ہدانے ہے کنت لیوی نبا کن ام کم بس دونو کرے ایک ما رحمت تن وصفا منبر کیلو بے تخنا وقت تصورم بیروگا هوكم كرما غست كرما الله وحي كربني اي ملائكتن تيمن الهوغا علاغ عملوغ فتوغا هوكم كوري كمل ليواش ادي نكورينا ادي انا نكوري هوكم كرما غست كوري تيمن اراده كرويا رود موغ رود هيفانمه ام نماده بس دونو قرانمه قرآن කියවන්නමේ තරාවි නමාදුග බෑවිරවන්නමේ රේගණුග අලුකම්ග ගින වක්තන් හේද කුරානමේ ඉන්ෂාඅල්ලාහ් හෙව්කම එනාදී නියක් ගති හිතන් එරුයි අදිබ්බස් කමෙන් නුකුරේ අල්ලාහ් වහී කුරවනේ තිමෙන් ඉලාහුග මලායිකතුන් නේ තිමෙන් ඉලාහුග අමලුග ෆතුග හෙව්කම කුරිකම ලිව්වාස් අල්ලාහ් ඛුද්සා එහෙලන් කතබහ අල්ලාහ් ඉන්දහු හසනතන් කාමිලා අදි නුකුරේ මම සෙහෙව්කන් එන හිත ඒ ගස්තු කුරි ගොතා එක් ගොත කොෆි الله وحي كربني كتبها الله له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة ده غني حسته غني أديوس الله إرادة كربا وركن إيه غنا جسومو إن الثواب درم دي بيكن كريمة نمس رحمة تنوسغو مامي من كم بلوا نبا كم كرما غستو كريمة واتك ملائكتن الله وحي كربني لبتي زوانون خاصه غتك امتك كم فردك وسنا ودا گنوا الله وحي كربني ملائكتن تيمن الله غلا دي نكرن نولي وچه بسچ لا اله الا الله تصور بيروغا اي تيمن الله غ ملائكتن تيمن الله غلا دي نكرن نولي وچه نكري كمن بسچ එකම හේවකම කුරුම ගස්තු කුරුමක් වහි කුරබෙලි වස් ehama kurumage taqada eki ede gotaki enuba kam kuruma gastu kurumes livun emme malaikatun livwa fane allah ko e malaikatun adinu livwas rasul hadis ko bani inna sahiba shimal la yarfa'u al-qalama 6 sa'atin 'anil 'abdi al-muslim al-mukhti fa kuramiha fa kurima enuba kanta kurima Allah wahi kurabani konduge malaikatun e malaikatun hagadiru onden timengi lahu gala fursat debwashe nilu wacce besecce e hagadiru terege ene kamang hitama ko dereve ekan du kolla finama du kolla shen nuli washe timengi lahu gam me for bodo oga wanteveri udigam ba ilaha ku fennani to kurima wes wanghana kurabani hagadiru ge fursat debbi e hagadiru terege ene tauba we janama huri hache e besecce nuli washe qalam huttuni رحمتنا وسنونتو ورحمتي وسعت كل شيء مفدا ما مسرد بي مكمتك يفهوغ ساوغ من وريدن يفهوغ ساوغ من رود دو كلم يفهوغ ساوغ من نمادا فر كدو كرمبي قرآن के उन दो कलम भी कीवे तो विष्णु वडा करना मैं यहाँ बड़े तनों से कम बाय ए तिमेंगे लाउगला दुनिया के तिबा मिकन एने यकीन में महला के कंदन नेकन सलामते हुरी हाय चंगल्ला बयान को दबा फे दक्कवा फे सीसी कैमरा तंग हुडु वाले विजे ए फुटेज ते फेन्न बजा फे एने दें हम 100% यकीन में महला को ए हिंद अल्लाह वही करबने तिमेंगे लाउगला है मा उसने बला रे दुनिया मती के तिबा में हुरी हा कम कुरम देर सम वांगना है करबी फरु वाले भी सतर तुहालक फी दुनिया मती के सब बिस्मी का नांगो මියදු තිමෙන්ගලා හුරි හච්ච ෆුස්ස වාද මදාෂ වන්නාට සෝරුක බේණුනුන් තව ගොම මික එමෙ 11 මස් වන්දෙන් උරෙදු මුන් දිය අලායන් අල්ලාහ් ෆුර්සත දෙබමටක බරකාත් රමදාන් මස් මෙන් බරකත් हम रहमत तन सिफा कम की अलामत हदीस रहमत तन सिफा कम की अलामत है अडवस वाले पर हदीस है वरम मुस्कुली मीहको हदीस को अन्ननी सक़त हाजिबाहु अला ऐनैहि एनेगे देलुलुगे एस्फिया
enege lomacca wani vetti enege mi buma wani enege lomacca vetti fai eha muskul mi asaja hala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuriful maccan ay sobunani e muhammad ge faane efada mi heka meduga kike kaleke faanu vidalwani ena nukura faafaye dunimati gnu hunnani e muskul miha ay sobunani asagana jahamu kiriya hingeni ay sobunani duniyamati ga faafaye ba kama wanina mana allah kurabikam egmana ki nukura ebbis faafen nete ena amillan adibunani law qussimat khati'atuhu ala ahli al-ard la ahlakatuhum duniyamati ga waha emmenge maccan e miha kuffawa faafata bahala wijjanama ena amilla mibunani e mihegge faafatan ge faafata bahala wijjanama duniyamati ga wa emmen halak wedane eha gina faafata kuffawa miheke alahu tauba subhanallah ya allah ge rasula ena tauba bevidane mule umur heda kuri nubakanta tawge nukura faafa ennete enage faafata bahale wijjanama bimmati gawa mi hunge maccan e emmen halak we neti ge hinga dane e muhammad ge faane ena tauba we vidane rahmatiga nabiyya muhammadun sallallahu alaihi wasallam hadis ko bani hal aslamta tiba muslim islamak kamga wejjin islam wejjin he wagutu munane ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah ma hekiwa me allah fiwa en ebbes ilaha kunwa kama adi kalege faana ki allah ge rasula kama ehind allah subhanahu wa taala ge nabiy hadis ko bani taf'alul khairat wa tatrukus sayyiat fayaj'aluhunna allah laka kulluhunna khairat tiba hew kanta kurmati ge demi hunnashe nuba kanta kon durwa gannashe eirun tiba e kure fawa e huriya nuba kanta tiba etaka allah hew kanta taka badal ko devwane e muskul mi ha wagutum bunye makuri ehnu huriyanu ba kanta fussawa devwane makure huriyanu ba kanta fussawa devwane rasul hadis ko bani aayke ena bunani allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ehen kiyamun asaganu jahamun ene hinga afanu kum gendie ene gaadu khenamun dieru sama ene kiyamun die Allahu akbar Allah enno bodi mi kalima kitafara wa min riyad waladu Allahu akbar Allah enno bodi danumati ge hutta huttunu to kanumati ge hutta huttunu to masakatege mashgulegen inda waram muhimmu project ge soykuran inda waram muhimmu meeting ge inda adu ಇವನೆ Allahu akbar Allah emme bodi ehsas korawunu to mi bar devvi Allah ge kibriya wantakan elan korawunu ehsas korawunu to hayya ala salah namadan annashe hayya ala falah kamyaban annashe adawunu to Allah ge getan abadu korawunu to ekamuka sallallahu alaihi wasallam devagumna fursat devva mi roda maisha fursat devva Allah rahmat tan wasif lobeta khunna waqtum mi ranuge fursatan allah de den ballawa mi ranuge fursat devvi goy rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummaten irshad de hadis ko bani idha kana awwalu laylatin min shahri ramadan suffidat ash-shayatin wa maradat al-jinn wa ghulqat abwab an-nar falam yuftah minha bab wa futtihat abwab al-jannah falam yughlaq minha bab wa yunadi munadin ya baghi al-khair aqbil أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة أو كما قال عليه الصلاة والسلام मेरे किएगे फुरत मरे मगनमा दा बंगी गोमा आकुगा बरकत रमदान महुगेरे वदेगिन दिए फेशुनी إذا كان أول ليلة من رمضان مهوجة فرت مرة أو ما يكوجا الله سبحانه وتعالى رحمة يتر جوشا فوريا أنني الله سبحانه وتعالى نكيم تري نلفا نبا جن شيطان كسر لبه إجمانا كي هريها شيطان نون كسر لبني إم نلفا نبا جن شيطان كسر لبه وسواس دي ميهم مغفرة دم بدم مسك كورا ಶೈತಾನುನ್ ತಕ್ಕಸ್ತಳೊಳ್ವೆ ಇಲಾಹುಗೆ ರಹಮತ್ತುಗೆ ಹುರಿಹ ದೊರಕೊಳ್ತಂ ಹುಳುವಾ ದೆವ್ವೆ ಎಮ್ಮೆ ದೊರಕೊಳ್ವೆಸ್ನು ಬಂದುನು ಕುರವೆ ಅದೇ ಇಲಾಹುಗೆ ಅಜಾಬುಗೆ ಗೋತಿ ನರಕೆಗೆ ಹುರಿಹ ದೊರತ ಬಂದು ಕುರವೆ ಎಮ್ಮೆ ದೊರವೆ ಸುಳುವಾನುಲವೆ ರಹಮತ್ ತನವಸ್ ನುವೇತೋ
දැන් අල්ලාහ් නිදා ඉබ්බවේ අල්ලාහ් නිදා ඉබ්බවනි ලොබේ තඛුනක්තුම් යා බාගි අල් ඛෛර් ඒ හෙව්කමන් ගෙදේ මිහයි අක්බිල් අන්නාස් තිමෙන් ඉලාහුගේ රහමත්ගේ දොරත බනි හුළුයිෆේ අසාබගේ ගෝතිගේ දොරත බනි බන්දු කුරවේ ෂයිතානු මනි කස්සල් වලුයිෆේ තිබාගේ නෆ්ස් මෑතිර කුරමට්ටක රෝදෝනි ෆර්දු කුරවේ ඒ තිබෙන් ඉලාහුගේ අලායේ අයිසුමි රහමතුම් වදේ බලාෂේ වදේ බලා යෆෞගස් පුරගස්ති ඉහාරා මිහාරා බය බලායා දම්බි හෙනා කොලිවරුගේ තෙරෙන් අවගොමෙන් ගෙල්ලිගෙන්ද අවගොමෙන පුර බොඩ අබාජ්‍යවරිනකි කොබෑතෝ දැන් කොන්තන කොන්ත අවගොමෙන් හෙවගොත් මෙදුරගෙන් අන්නානේ මි රබ්බුල් කායිනාත් අවගොමෙන් නැද්ද විරණුගේ ෆුර්සත මිරේ ෆෙෂේ අදි කොම්මි රේකු එම්ම ෆෝගරෙනු රෝද මහිග කොම්මි රේකු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අලුන් නරකේ මුත්ති කුරබේ හකීක කාමියබකි ලොබේ තඛුන්නා උක්තුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බයන් කුරබනේ කාම් බුද්ධිවරින්නකි කාමියබ හොදන් උලේ බය එමිහුන්නකි දුහාකුස් බේකාරුකන්ත කුරබේ නේ බුද්ධිවරින් එමිහුන් විස්නාන එමි කීබතවගම බුද්ධිවරින්නන් වාම්බි බුද්ධිවරින්ගේ සිෆේකි කාමියබ හොදන් මසක කුරු අස්ලු හකීකි කාමියබකි කොබෑතෝ mati wazifa libunto atuke gina rufiya faisa hurunto no Allah subhanahu wa taala haqiqi kamyab bayan kurbani mi massar ma kurbu mataka Quran bawalevi e Quranu ga Allah wahi kurbani Ali Imran suratuga sate kadde fasuna ayatuga faman zuhziha anin nar wa udkhila al jannata faqad faz enimune warranty e guarantee e narakain e kiwa kuravije අසාබුන් එන සලාම වෙජ්ජ සෝර්ග වද වෙජ්ජ ඊ පුර පොඩ කාමියාබෙන් එබෙත්තෝ මිහුරි ආලකමගේ බේණුමකී අල්ලාහ්ගේ රහමතුන් මායුස් නේ අල්ලාහ්ගේ රහමත දුරන්නුක අසාබුන් සලාම වෙ අල්ලාහ්ගේ රහමතගේ ගෝචෙන් අලගොමෙන්න වදමුගේ ෆුර්සලි බල්ලවා 11 මස්වන්දෙන් කුරි උරියා නුබයකන්තකුන් සලාම වෙ සෝර්ග වද වෙන මගුතනොස් කොද්දෙබ්බන් අධියගේ ඉතුරුම් මිරමහුගා රෝද ෆර්දු කුරබි ඊ ෆෝගස් අගොමෙන් ඉජාබනු දී ෆරුවා කුඩ කොෆිනම දැන් කොංගිරකුතෝ අවගොම් මෙන්න මේකන්ත කුරවෙන කොංගිරක තොල බෙත කුණා අදි රෝදා බෙහෙගොතුන් අල්ලාහ් වයි කුරබනි තෙබාමිග මච තිමිගිලා රෝද ෆරුදු කුරබිම කුබයත රෝදයි රෝදේගේ මානක අස්සෞම් එල් අරබි ලෆ්සෙන් අවගොම් මෙන් දීවේ බොන් කෙනි රෝදේ ඒගේ මානක හිෆෙ හෙට්ටු ඉම්සාක් හිෆෙ හෙට්ටු කොච්චතෝ ඉවට 11 මස් වන්දෙන් කුරමුන් දිය මුහිම්මු තින්කම මෑගණු තින්කම දු කොල්ලාස් නුකාෂ් නුබෝෂේ shahwatiga dunu fuddas abadattaka to no kuda kuda wagutu kodak fajr sadi galikam faulu isrum feshigen il osse joma daden kaiche nukash boyche nubosh shahwatiga dunu fuddas allah hattaka miroda mayganu kotek names jabir radhiyallahu ta'ala nidaluani idha sumta falyasum sam'ahu wa basaruhu walisanuhu anil kadhib tiba roda hifa kama vaninama haqiqi managa roda hifa kama vaninama tiba ge mulli hashigandu roda hifa hoshikam ega mana ki belum ves roda hifanjen low ves roda hifanjen kampa ves roda hifanjen ega mana ki nuba aden aha nahane ham ekani me massaruga khasa gote gam gote ka kommi dosariga dulun nuba bahe nubunane eirum allah devwa devun engilebato rasul hadis ko bani كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي هريها هيوكم سوا بدر ما دبني الله එකම රෝදයා බෙහෙකොතුම් වහී කුරබනි ආදම්ගේ දරියා කුරා කොම්මේ හේකොම්මගේ සවා බදර්ම දෙහෙ ගුණෙන් හස්සතේක ගුණෙන් අදි ඉතුරු කුරබ්වමේ ඉයවුර වෙස් ඉතුර එකම කුරෝද ෆියවයි රෝදේගේ සවා බදර්මගේ එබ්බස් තෆ්සීල ඩීටේල්ස් එන්නේ එබ්බස් හදීසික වහී කුරබනි රෝද ෆියවා කුරවේ හුරියා හේවකන්තගේ ඒගේ සවා බදර්ම දෙහෙ ගුණෙන් හස්සතේක ගුණෙන් අදි වෙස් ඉතුරු කුරබ්වා අල්ලාහ් දෙව්වේ රෝද ෆියවයි ඒක මාන කි රෝදේගේ එබ්බස් තෆ්සීල එන්නේ කීවෙතෝ ඒ තිමෙන් ඉලහ ખાසලුකමකේ ખાලිසලුකමකේ එනක කුරිමතිගේ කේ කායිචේ බොරි එකමක ස්නුක හම අල්ලාහට කදු කොල් එනක කුරිමතිගේ ෆෙන්ගේ බොරි බෝයෙන්ගේ බොරි එකමක නුකුර එනක අම්බි මිහා කාරිගේ බොරි එන
gulun hingen ebo ekamaka sallahatta ka du kolli yada ta'amahu wa shahwatahu min ajli timin ilahatta ka endu kolli timin ilahi me devani henkamun soruge ge khasa dor kole ar-rayyan kya dor kole lebi hama rode velinata kan ebbis me kanwadu sawa badarma furigman emme rode tamhi 30 dossen hifi hada gina sawa badarmat mirodamas migotuge matin alugum mennan ada kuravijjana Allah gandi huwa kum bidanni Allahge warranty emiyoti de Allah devava baake un egara masen en annani rangalugo ene hunnani hinhama jegen ufaviri kamayko mimassar mere irosuma ko agumenna me baddal kurani mirode ki addane ke konkal addane kajunnati ahadikum fil qital hangurama matiga tebambi kun rakkate ruman addane beenu kura faden mirode ki tebambi kun Allahge azabun addane ke salamak koddene duniya matiga faafata kun salamak koddene akhiratu Allahge azabun salamak koddene miroda qiyamud kun eso bunane yashfa'u li sahibihi rode weriya itta shafat e Allah mina kewma buimun durugimba haluge dostan heda kolli mina shafaat tirwahde mina surgod Allah hi qurbani rode gos waddate ena surge e rode argument fardu kur medu sihi gotun doctori gotun scientific gotun emmen hoda fa mibunani rode ki kidney ge masalata ka shifa eke emme nurakkatere bayya ki cholesterol haiwu matiwegen diu e matiwima kidney ge masala jehene hakura bharata qurane adi le matiwegen dane huriha balitawge aslake cholesterol hay Allah subhanahu wa taala insana khalqu kuraba doctor boni manun algom qabul kurabi Allah wa kurabi rasul samge duful matin sumu tasihhu rode ifashe dole he sihhatege tibene egara maswanden echekkalen mulin kewmuge terega sawis gadi terega coffee mulin kewmuge terega name sallallahu korane mi machine bani masal tadimaifa hime hema narta kelle dawru kurmatta ka hitun sekundin hita muli hasikundun hita hada halui minegge minute ge terege kiha warakatto le dawru kurani hime hema narta ke lolo visnu fenna paduge le dawru kurmatta ka e le dawru kura narta hoga sarbi jehima emmi keni cholesterol haiwa magonda ki doctor no namismi doctor bunai chekimi natija gotun ele dawru nuko huttun arani danje speed ga nude එහා සාබුන් බයිපාස් වෙ සදන් ජීදාන දැන් එහා සාබුන් කිඩ්නි එක මස්සත දිමා වේදාන කිහා වර්ගද නිසාම අල්ලාහ් ලෙවි ඒ නිසාම ලොලුන් අරා ෆානතිව අල්ලාහ් දෙවි ෆුර්සතෙන් ඉන්ජින් ඕහොල් කොල්ලු මට්ටක බරකත් රමදාන් මස් එම්මස් වන්දෙන් එන බරාබර රෝද හිෆා වෙනම දැන් ගොස්ස කොලෙස්ටරෝල් හයිවේ ෆෝවා මිහෙකෝ රෝද මස් නිම්මා ෆා ටෙස්ට් හද්දවලව දැන් බල්ලවා අන්න නතිජා मेदु डॉक्टरों इत्तिफाक कोनी इंग्लिश विलातु के बैठ डॉक्टरों में इत्तिफाक कोडागम फोनी रोदे की कैंसर बे फरवाए के आदि किडनी के मसरत के शिफाए के गैर मुस्लिमों बुनी मनु कबूल करम भी अल्लाह के नबी अमा कुरिस्वर मी के साथ से के 30 अंगहार कुरी के इलम कुरबा सुमु तसिहु रोद हिफाशे दुलहे से हतन गन्नाने ऐसी ही गोतुन लिबे फायदा रूहानी गोतुन लिबे फायदा को बाय तो अडवसो من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه لا اله الا الله تصور بيرغا الله تکا ایمان کما ایک معنی کہ اللہ کے کونت کن کشکول دمونت کن بلواوڈی گمبا کن اسواوڈی گمبا کن دنوڈی گمبا کن ای رودا فرض کر بیلا کن اللہ فرض کر بکم باتی وے ایکن ہتون تیدو کو کشور کو قبول کر حالوگا ای رودا ہی فی اللہ وحدتون ثواب درو منگے دیگن اللہ وہی کر بنی ای رودا ہی فی ما ای رودے کے سببون اینگے اس ودی ہریھا فابت دنیا کے کب سمبنے میانی فافن حسن اللہ رسول حدیث کو غفر له ما تقدم من ذنبه اینگے فاف کے تو ترن ہریھا اچ بڑے دفافت کو تباوی جن منن ایوس اچ ہریھا اچ فسوا دے رحمتن وصفا منبر اهمم الله سبحانه وتعالى الحزاب سورة حد وناتك وحي قربان وني يبدل فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات الا من تاب وآمن وعمل عملا صالح فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما الله سبحانه وتعالى من كان فسوا دي بني نونه مثال كان اده هاروان دين نور دون ميه en adde harwanden uridi fa Allah hadrat tauba ve rujuwi e Allah masha kuttaka kuravijje adde harwanden kan devvi bon devvi sazanu devva en fursat devvi
ifogena bunani Allah marang afu kurban Allah way kurbani timengila gala timengila hame kan fussawade bani nune e hurihanu ba kanta heu kanta kab yubaddilullah Allah badalu koddeve sayyiatihim enege nuba kantan heu kanta kab badalu kodde wa kana Allahu ghafurar rahima rahim manta gine fa fussawa ilaha kam ga ilah wodigembe kiveto e ilahan algomen uredembi lobeta khunna uktun e ranuge fursan algomen milibeni mire magurnamada bangi goma komme feshami dunu kurabati awgonige nasihate wasiyate muli rodama sewgotuga fardu fasamada rakate rumaikuga qur'an kiyumuge masar qur'an bawali bur masar awgonege macha tafsir ko bahaga dakka kanneti names me masar maik kurawne sababe kam gawani me masar ga barakate ramadan mahuga qur'an bawali baqara surah ke sate kadde fasanatu allah kurba fan shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas muli insaneten hidayati gotuga tedu mage shifaay hittagwa balitaka shifaay namas miye dalgom menna lobeta khunna waqton Allah subhanahu wa ta'ala ga hadrataga medugo onnen je yaqin kan dambe irad ko algom mitarun tedu egen da algom nge iman kan tazawe algom menna gina kantattan hadanan es e kanta kurumuge fursat tanuswa fade hewbasaken adu evigin algom mekumigen dane namas algom nge hituga neti emmechen yaqin kan Allah ga hadata on डॉक्टर को दे बेस सिटी का में तो नहीं तुम्हारा यकीन कम बेस नेते मोबाइल फिहारा का दिए में फिहारा के गंडे गली फोन ने एंहार को वारंटी है ए वारंटी कबूल कोफी है एक हम का अल्लाह सुब्हानहु व तआला दे वारंटी कबूल न करिए को बात को में यकीन का में कुरान की शिफा है के व नुनज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन या अय्युहन नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफाउन लिमा फ़िस सुदूर व हुदन व रहमत लिल मुमिनीन ला इलाहा इल्लल्लाह timangila me quran bawle vi shifa ge gotuge ekam ko fandita hadame ka isbunane kale ge terege meni kambe funna ne eni kambe funna en imam vegen barabar kan tange bakure namme sallallahu alaihi kurbi me quran ki shifa ke quran ke washe quran me ka shafaat terwane me quran shifa lib ganna se qabul ki vetonu kuri ki veto me ku dakkaw ha qabul kurane ki veto go me gotam magufur dige midane ago me haves moito allah warranty devane मी शिफा है के तिमिंगिला हवनी में कुरान का शिफा लब्बावे मी दे अमेरिका गया गैर मुस्लिमों हित्तकु गया बाली तक शिफा हो दनी कुरान अडु बागेने की बेतोगो में फातम मी जेने आवगो में मी कुरियरुं किया कम वनी न कुरियरुं में खियम भी न में सावगो में वरफ फातु गमे थी यकीन करने हम अल्लाह गंदी हुआ को मिदनवनी आवगो में हितु का यकीन कंगो फेदे दोहे गागो में नंगे एब्बेस निकमति कमें नन्नान आवगो में हितंग हुन्ना ने हम जहुन लिबिफ ए अल्लाह दे वाइच हम यकीन कम वर्गद कोल्लु मट्टका मिदरस में बेवेनी मिफद फुर्सत का अल्लाह मिद बनी यकीन कम वर्गद कुर ने कम बल्लवा नबी बेकलुंगे यकीन का दें बबे फनु दाल ए नबी बेकलु नन्नु नबी बेकलु किसी इंसान मलाइकत नन्नु अल्लाह सुब्हानहु व तआला में की इख्तियार कुरबा खास कुरबे नमस ए नमूना अलगो में अल्लाह दक्काफ अल्लाह वही कुरबने ए वकी बिही का खास अल्लाह वही कुरबने तलाक सूरत के तिमना है तो व मन यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुह अल्लाह वकील को फिमीहा दन्नास तिमने के हुरिहा जिम्मा नंगवा फराता के अल्लाह कमंग हदाय फिमीहा दन्नास ए वकील कुरम के माने दुनिमति के नुबने ते मी मगे वकील मगे फरात हुरिया वाह के दक्का नेने मा नेवावे सुनाने वकील कानूला नुबनंता दुनिया कंत तक नुबनंतो एक माना के हुरिया मगे हुरिया जिम्मा नगाने वकील हादा मोले ना एने के मोल कम के अल्लाह वही कुरम नो मन यतवक्कल अला अल्लाह फहुव हस्बुह अल्लाह वकील को फिमनमा अल्लाह में कफुदे ने की बेतो को कबूल न करम मी नबी बेकल न देवी वारंटी नोने मी कम में मुस्लिम कंग अल्लाह देवा वारंटी है एक नमूना बल्ल वाला अगुण अबदस्ते मिसाल अगुण ने देवने मिसाल देवेक इब्राहिम अलैहिस्सलाम अलिफान के तेरे नमरूद इल्ला लेवी हिंदू जिब्रील अमीन वडाग फविदालवानी ए इब्राहिम के फाने बे सही है कब बेणु है इंग्लिश बात हो जिब्रील अमीन के काव का जिब्रील अमीन की हुरिया मलाइकतुं तरंगे में इस मलाइकत के मेडुवेन जिब्रील अमीन अल्लाह देवा फबारक हस्ते का फियफुल कोम में फियफुल में हुलवा लदी में उदरस फुरेने अल्लाह सुब्हानहु व तआला देवी में बारु के जरिया जिब्रील अलैहि सलाम लूत बागा मी हुंगे कौम तंगे मी हुं उरेदमुआनो फाहिश कंत तका मुंकरा तका रागिन दियमा ए रत्तौगे मी हुं बंडुन जसो मट्टका जिब्रील अमीन रिवायत गन्ननी एकलेगे फानुगे फियफुलुगे
emme fiefulage kolu jassawa fe huriha rattaken udahame ufulle hada barugade udahame ufulle bandun jassawi ballawalla jordan ge border karima border mati gonnane dead sea kyatane eyeta adis medad danen gonnane eha barugade malaikat mo ibrahim ge fana sual kurbani beenun ebbe sahiyek emme fiefula men jassali se alifangon niwen name ibrahim alayhis salam ge yakin kam ballawa ibrahim alayhis salam vidalwani amma anta fala kalega fanu kari hun ebbe sahiye beenun ne kike vidalu engile bato hasbi allah mashan allah fudene nufudeto fudi wadi nugannawato alifanu ge tere namru della lebbi emme istattaka bes asalan nukuri allah wahi kurvi ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim e alifane ti mengila hoga ala salamakkan libe fada fini kamakabwaje magade fini janama e wes gohe em allah wahi kurvi bardan wa salaman fini wase salamakkan libe fada alifan huriyege zatu ga anda huli kollaje emme istatta bes nada hasbi allah enkamunta annani هندونا حويرو حفهر مدوا كيا فينما حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت هو رب العرش العظيم مدوا كيا فينما إن الله فدوا ديكنوانه إكما كوباي بيفردا شيخ هم فدينا تنفدينا ديننا ساتيك فاروق اسمه فدين سبب فرتا ما كي يقين كمنه مي يقين كم يدارغو من بينوانه مي يقين كم عوما أكوغا فنديت هذا ميونغ فاتوغا دعاء كنو جهنه مينا ورم بولي رقيا كورا مينا رقيا කොම් වබායක වහක මිදක්නේ මාෆ් කරබාත අගොන එක් ගොතක බස් එබේ ෆුරුන බස් බුරනේ නෝ කීවෙතෝ අගොමෙන්ගේ ඊමාංකම් බලිකෂිම කුරබනේ එන කියවීම તો ශිෆා ලිබේනේ කීවෙතෝ අගොම කියවීම ශිෆා නුලිබෙම්බි වනුනස්සිලු මිනල් කුර්ආනි මා හුව ශිෆා තිමන් අල්ලාහ් බාවලි බිම ශිෆා එන කියවීම તો ලිබෙන් එන රුෆියා ෆායිසා දීෆකේ අල්ලාහ්ගේ රහම ගන්නන් તો අගොමෙන් මොලනේ නුවානේ අගොමෙන් අල්ලාහ්ගේ හදතා ඩයිරෙක්ට් ගුලාෆා දන්නවම් බි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වාදෝඩිගෙන් ෆෝනේ උදුඋනි أستجيب لكم ميرودا فرض قربي آيتك بلالا بقرة سودك ستكد هوناتك الله وهي قربني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب تمن إله وقالون تمن إله همدك سؤال قربا فينا كليك فان ودال واسه وهي نقربا ودال واسه الله وهي قرب هري هاتن غناني يسألونك عن الساعة قل يسألونك عن الروح قل فرانا بهغتون سؤال بكره كليك فان ودال واسه حرمت تريبكم مسرتك آمدوك سؤال بكرة كل كليك فان ودال واش يسألونك عن الجبال فربتك آمدوك بسؤال كرة فقول كليك فان ودال واش إكمك الله جزات فلا آمدوك سؤال كرة بما الله وين كرة كليك فان ودال واش الله خود جواب دبي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب تمنجي الله قالون سؤال كرة فينا تمنجي الله آمدوك كليك فان ودال واش كنو جانا خود مي جواب دبنيه تمنجي الله قالون نيادو هاش سؤال كرة كنو جاي فإني قريب تمنجلا كتم وديكم بدن كي كورن تو ميه كو وسيله تكارغو من بينو كورن اجيب دعوه الداع اذا دعاني دعاء كورا ميه دعاء كورمتي من اجاب كوربم دن كي كورن تو ميه كو لبا كنت كورون بي كوبا تو بينو مكي كي بتو كو مغا خيدا هينر كورم ميدني الله حضرت يقين كان بابا رسول الله صلى الله عليه وسلم سور فربدا غولاගේ ತೆರೆಗ ಎ ಮಡುಕುರಬಿ ವಗುತುಕೊಳುಗ ಮಕ್ಕಾಗೆ ಮುಶ್ರಿಕುನ್ ಹೊಡಾಗೆ ತುಂಫ ಮಚ್ಚಂಗೆ ರೀಮಾ ಅಬೂಬಕರ್ಗೆ ಫಾನ್ ವಿದಾಳುವಿ එමිහුන්ගේ ෆාතිල දර බලාලා කම බනේ හරම ෆෙනිදානේ එහිඳු රසූල් සල්ලම් හදීස් කරබි මා දන්නුක බිස්නයින් ඉල්ලාහු සාලිසුහුමා ඒ අබූබකර ඒ දෙමිහුන්ගේ එකුරියකන් අල්ලාහ් හොඩිගෙන් බා දේ කුරිනා මෙතුක කීකේ තිබුණනේ ලා තහසන් ඉන්නල්ලාහ මඅනා හිතාමන කුරහ අල්ලාහ් හොඩිගෙන් හරම නාකෝ කම කුරුණුතෝ ඒ අල්ලාහ් මිගෝවල බි වසාරිඋ එතිමෙන් ඉලාහු ගලුන්නේ අවශ්‍ය ගන්නාස් මිෆා බොස්සුන්ගේ බෙදෙව්ව මේ ලිවි කන්තුම අවශ්‍ය ගන්නාෂේ මේ බරකාත් රමදාම සවුමා අකුග ස්වර්ගයේ දොර කොතන් හුරුවා දෙව මේ නරකයේ දොර ත බන්දු කරබ මේ ෂයිතානුන් කස්සල් වලව මේ තෙබා මින්ග නෆ්සුමයි තිර කරබ මටක රෝද ෆර්දු කරබ මේ ඒ එතිමෙන් ඉලාහු ගලුන්නේ අන්නාස් යේ ෆෝගුසල් කොමෙන් දුරදාම් නෝන් ලොබෙත ඛුනා ෆුර්සත මිලිබන් නේගේ දෙමාදම බද්දලුවානේ කම එමෙ මල්ලාහ බිරිත වඩාගෙන් මේ ෆුර්සතක බේණු හෙවගොතම අවශ්‍ය ගන්න අසුමෙක් කණ්ඩාලුවා අල්ලාහ්ගේ හදරතුගා අහදක් කරවා ඒ අල්ලාහ් ඉරාදා කරවියා මිරෝදම හොගේ රෝදතන් හිෆානමේ කුර්ආන් කියවානමේ එම්මේ නමාද වෙස්නෝන කුර්ආනමේ තරාහුගේ නමාතුගා බෑවිරවානමේ දූරකාතර කුර්ආනමේ අදි කදර් විලේරේ ලිබිගත මට්ටක ෆහුදිහේගේ ඉතුරු ගදාලා මසේ කුර්ආනමේ තිමෙන් නෙගේ ෆාහුස්සවාදම් හම අල්ලාහ් ගන්දි හුවා මුලි හයා බාජෝරි ගන්දාන බාකින් 11 මස් බල්ලවල
nimmalu masawgon hadan ko deni rasul sam gagma birshade komme muslimak waras samal kama kodwan min komme cheki adu hanje hech rasul sallam kaabun ujra radhiyallahu ta'ala vidalwani timemmen eddu hega miskitu ga tibba rasam hadis ko uhdurul member kari wada gannos emme huriha sahabi be kalun duwa faswe member kari wada gati ekale ga fan member machara wada ganno vidalwani amin 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 فابا ودا غتيما اسابه كان vidalwani laqad sami'na minka shay'an ma kunna nasma' min qabl mega kuri gatima men adu ni wech me adu je konkaman hakibe e hindu kalefan hadis qurbani falamma raqitu ad-darajata al-ula arada li jibril timen nabiyya furtama harfam machangara wada gande hidu jibril amin wada gam fa vidalwe ba'uda man adraka ramadan falam yughfar la faqultu amin barakat ramadan masfada ma masarge makkan algo men adu ge hingach mifada ma masarenge mihege hayatuga miheka libi e masar faitugen dieiro shenega faafatan nufohonu mihan halakutte uduge amin badduwa kurabi timenne vidaluma amin e allah aluge midwa ijabu kurabande we mihege halakum gannen ebbes kale shakke e nabiya ki makka ge mushrikun ge hadu turata keddi tera aharu terege kalege faanuge hif hunu waafade hid दुतुरात के दीन हम एम में जुमले बस बद्दुआ नु करबी नबी आए बद्दुआ में कुर्बानी देवन हरफा मचंगरा वडागन जिबिल अमीन वडाग विदालु बाउदा मन दुकिरता इंदहु फलम युसल्ली अलैक फकुल्तु आमीन कलेगे फानु के नाम फुल गने वे हिंदु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु हम एकनी दे जुमले केले यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए सलवात कुर सलवात की එම මොළු සලවාතක ඉබ්‍රාහීම සලවා ඒ වර මොළු සලවාතේ දුන්නේ එකක විශ්ණු ගෙනවෙන ඒ එකලේක ෆාන අමිල ෆුල දස්කොත් දෙවි සලවා තිමෙන් නබියාගේ නම් ෆුල ගනවේ හිදු මෙෆද මජිස්සව ගාඩුවෙන් මෙ මොතික මාන් නබියා මුහම්මදුන් අඩුවා ඒ රහමකුතුන් කියලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් සබවකි මන් සල්ලා අලයිය වාහිදතන් සල්ලල්ලාහු අලයිහි බිඅශර එම්මෙ ෆහරකු තිමෙන් නබියාගේ මච්ච සලවා කිය මිහ දන්නාට අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එනේ දිහ රහමල් ලබානේ e rahmat ke tereng algo me wani meden algo me huri ha fuden hasbunallahu na fuden e timen nabiya amin bidalu me ghala kum ganne shakke timana nukta we swaram mu makhasakute ke zuwanno am gote ke komme fardak timen nabiya timana harfa machangara wada ganne jibil amin wada ka bidalu we bauda man adraka abawayhi indahu al kibaru indahu aw kilayhima falam yudkhilahu al janna faqultu amin emihegge maim bafen kure ekakunuwata demihun ekuga emihegge gaatuga muskuliwe e demihunna khidmakkoggen suwaruga nulibunu mihan halakutte timenne vidaluima amin allah midwa ijabu qurbad emihegge halakum gane shakke mide roda mo feshige mihasaba ballawalba maim bafen algomen nattaka ofule burai ki kobat mihasaba ngawum gasle ki emihunne ekamako miedu zuwam befa maim bafen kurimatiga mamma ekan engene bappa ekan engene dekakatto engene emi hun nikamit kollamu ufawirikan hoda masakurum dani dive rajya ki world record nonna tane wariga kibakan gilabato emme furatama kam ka allah uredu devnakama ki maim bafen ituge jassafa kura kawen tegginen rulene mi shakken hurikamen allah tinkame ge saza lasnu kurbane wagutu marum kuriga debane geteren saza ki maim bafen ituge jasso එහෙම රණුක ෆුර්සතෙන් අල්ලාහ් දෙවි බරකත් රමදාන් මසතු වෙජ්ජ එෆද ගොතකල් ගොමෙන අමල් කුරේ ෆවානම මයින් බෆෙන්ගේ ෆායදරුගේ ශින්නම් වේ මම්මගේ ෆාය බොස් දෙම් වේ මම්ම බප්ප කාරිබන මම්ම මාෆ් කුරාරේ මහට්ටක හෙව්දුවා කුරාරේ මබෙන් රංගු අල්ලාහ් ගන්දි හුවා කුමුලේ හය බාජ්ජවරුවා අල්ලාහ්ගේ රුහ උඩගත්තු මනි මයින් බෆෙන්ගේ රුහමුක මේ නබවි ඉර්ෂාද අලුවස්සව මේ කොම් ඉර්ෂාද කල්ගොමගේ මුල් හය බාජ්ජවරු කොල්ලානේ අරුගෙන දුආක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ගොමගේ එම්මෙන වෙස් හෙව්සෙන්දව මිහාසබ වාසිල් කොද්දෙවි ෆදෙන් බරකත් රමදාන් මසල් ගොමෙන මිවර් කොද්දෙවා ඒ මසරුගා අල්ලාහ් ලබ්වා ෆාබුස්සවමා රහමතා naraken dinna un algo men emmen nebes memor kodde algo men geteren ekakos mahrum nukuraba khasa ko algo men ge zuwanu na hew isundaba no ba kanta takun ekibawe allah ge rahmat ge tere banum ge hew tawfiq debon e zuwanu hama nuistene visnenama ekanta nukuran ham ekane visalu matta ka gon dannawani e no ba kanta kuramun dairu allah saza debbito no debba fursat debbe timengila hugala hama nuistuniye sada dedde algo men halati ko kiwe to algo men uredem
mi rahma mioni intiha daraja bodu Allah subhanahu wa ta'ala go me emmene kiwes fardu wasama darakater kiritu Quran lobi ko Quran tadabbura ko kiyawa Quran kiyawa aduha Quran kiyawa adi retan alukam ga hedu Quran bekam galabas miroda maha ki alukam menge muli haya bajori Quran roda makam galabas adi muslimun libigenda komme nikamati kamu muslimun salama ko muslimun nasra madad be masra kam galabas wa ma alayhi al balagh wa sallallahu wa sallam ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.